Yes, Intare Official muraho murakomeye mukomeze mugubwe neza mugire impagarike n'ubugingo. Mbifurije komeza kugira weekend nziza, isabato nziza aho muherereye hose. Ibihe byanyu ndabifuriza kugira ngo bibashe kuba byiza rwose. Uwiteka akomeze kwibanira na buri wese. Ibintu byakaze, ibintu byakomeye, ibintu byabaye bibi muri territoire ya Minembwe, ibintu byakomeye muri territoire ya Warikare, ibintu byakomeye muri Uvira ndetse na Fizi, ibintu byakomeye. Intare za Sarambwe n'Amadu avuze ati ntago tubasha kwihangana, ntago turi ubihanganire rwose. Nukuvuga ngo ibintu byakomeye, nongere mbabwire ngo ibintu byakomeye. Uvira rwose igiye kuba Uvira, nukuvuga ngo Uvira igiye kuba Uvira. Nongere mbisubiramo ngo Uvira. Jean-Jacques Purusi nyuma yo kuhagera ariko naharare, abandi bayobozi n'ubundi bakaharara, aribo ba William Amuriya Kutumba ari kumwe na Makanakika Kasimbira John n'abandi bayobozi bo muri Wazalendo, ariko barara biteguye ko Intare za Sarambwe zibasha kubageraho. Drone zikomeje gukora ibikorwa rwose ubona ko ari biri kubangamira abaturage, bikica abaturage. Muri point zero nk'uko ejo twanabigarutseho, idrone zirongeye ziraje zirarashe, ariko Amadu rwose akavuga ati mwarasa mwabigenza ute mugakoresha indege kuko nta zindi mbaraga mugifite, ntabwo tuhava. Muri territoire ya Warikare naho drone zaraje zica abaturage zikora n'ibindi. Ibyo byose turaza tubirebere hamwe n'indi mirwano ndetse na avancement za 23 mu bice bigiye bitandukanye ahangaha muri territoire zigiye zitandukanye n'ubundi nkuko ndi kubibabwira. Ibintu rero birakaze. Ano makuru rero reka nyabanzirize n'ubundi kuri ibingibi bijyanye na avancement za 23 bikaba byateje ikibazo gikomeye muri uriya mujyi wa Uvira, ndetse bamwe bakaba bakomeje guhunga n'abayobozi bakaba bakomeje kujagarara mwogahekamwe. Nukuvuga ngo kuva ku munsi w'ejo bundi Intare za Sarambwe zagaragaye muri Moye Plateau. Mwumve uko ndi kubivuga tugendane mwogahekamwe. Moye Plateau Intare za Sarambwe zagaragaye muri Moye Plateau, ziza kuragaragara ahantu bitaremera ku bwinshi. Tunibike ko mu cyumweru cyatambutse hagaragaye amamodoka 19 ya gisirikare hariya kuri sheferi y'Abafureru. Baraje barahagaragara rwose, icyo kintu tucyumvikaneho. Nyuma yo kuhagaragara rero baje bakomereza izindi force zerekera Murenge, izindi force zerekerana bita Ndengu, izindi force zerekerana bita Mugaja, izindi force zerekerana bita Kitabo. Nuko ngo nyuma yo kugera Kitabo zarakomeje zaragenda zitwika ubudefense, zirabutwika zirabushwanyaguza mwogahekamwe. Bwaburi ahantu ho bita Kitundu barabutwitse rwose. Reka mbabwire ngo barabutwitse. Bamaze kubutwika, Wazalendo bahita bahunga barahava rwose. Intare za Sarambwe zihita ziza ariya Kitundu. Ni imisozi iri nko mu birometero 25 kugira ngo uzagere Uvira. Birometero 25 ni birometero bike cyane kugira ngo winjire ugere Uvira. Aho ngaho niho Intare za Sarambwe ziri. Urumva yuko ibintu rwose Intare za Sarambwe n'Amadubu ibintu rwose bakomeje kubikora kinyamwuga mwogahekamwe. Ibintu ntabwo bwabyahiriye ahangaho. FARDC iratabaza, bamwe mu baturage bafatanyije n'izo ntera hamwe n'ibyo za Wazalendo nabo baratabaza, baravuga bati no biragenda gute. Ati FARDC ari hejuru muri Moye Plateau, nimufate Wazalendo bajya kurenforcer position zabo zano bita Kigongwe, kuko Kigongwe yarimo 23 ariko muri kwa kwiretira baragenda bavamo. Ati bagende bajyeyo, ndetse bakanatabaza babwira icya gisirikare cya FARDC ati 23 ntago bafite drone ahangaha, nta nubwo bafite anti drone, ahubwo mudufashe muzane izindi drone zijye kubombarda hehe hariya muri Moye Plateau. Ati naho ne abitabaye bitya baratwereka baratuvusha imyuna neza noneho Uvira bagiye kuyidukuramo tugiye twiruka nk'ingegera nk'imbwa. Muri kubyumva? Kigongwe renforcement yabuze.
ziriya drone aho kugira ngo zize kurasa aho bari kuzibwira, ziriya drone ziri kujya kwirasira mu baturage. Wenda muri ayo mapozisiyo sinzi niyo baratinya, kuko intare za Sarambwe zo ziba zamaze kwitegura biriya bitero. Iyo hari abayobozi bakuru n'ubwo ngo radari biri gukora neza, baravuga bati reka tugire ute, reka tuye ahubwo twebwe tuye kwirasira mu baturage b'abasivili. Babakubise bya bintuza bya drone byabo, niho babijyanye hehe .0. turaza no kubigarukaho. Ni mu gihe rero babandi bari barashwe wazalendano bita Mugaja, bahavuye bibye ihene, ipanya, ingutiya, amakareso, inka, donc buri kintu cyose baragenda bariba, baraheha cya kindi bita operation heha. Baragenda baraheha, ariko intare za Sarambwe n'ubundi zirahabakura. Kanye ko ino operation yakozwe ariya kuri .0 murabizi ko intare za Sarambwe zamaze kuyigarurira rwose mu buryo nyabwo. Arayigaruriye rwose, nta mpamvu yo no kunabitindaho, kuko ifitwe n'intare z'Isarambwe ndetse n'amadubu. Ariko noneho hari igitero cya drone rwose FARDC yabashije kugaba ku baturage b'abasivile. Babashije kugaba ku baturage b'abasivile hariya. Aha, ni ukuvuga ngo .0 rero habereye imirwano itari yoroshye, yabashije guhuza ingabo z'u Burundi, zirapfa ziragenda, zirapfa zirongera zirapfa, mu buryo umuntu avuga ati ngo barapfuye rwose. Abantu babyumva bumve ko izo ngabo z'u Burundi zarasiye hariya .0, zirongera ziraraswa ku buryo buhagije. Bituma rero bavuga bati ahantu turasiwe gutya, reka natwe tujye kwihorera, tugenda twice n'abaturage b'abasivili. Ni muri iki gitondo rero amakuru yizewe aturuka mu misozi miremire y'Umurenge, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zakoresheje indege itagira umupilote drone mu kugaba ibitero by'ibisasu mu bice bituwe n'abaturage, by'umwihariko hazwi nka .0. Ni muri Mukoko, ni mu nkengero za centre ya Minembwe. Aya makuru avuga ko ibyo bisasu byatewe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 24 z'ukwezi kwa mbere 2026. Umwe mu baturage baho yavuze ko drone yatangiye gutera ibisasu saa 10 z'urukerera. Twumvishe igiturika cya mbere nyuma yaho igisasu gihanuwe mu bice bya .0. Yakomeje asobanura ko iyo drone yabanje kuguruka izenguruka mu bice bitandukanye birimo Rugezi na Mikenke, ariko ibisasu byayo byahanurwaga cyane cyane mu bice by'ibisambu bya .0 ahari abaturage benshi. Ariko ari umuvandimwe uri mu Bubiligi yagiye anyandikira kamwe ati Bemba, ati biriya bisasu, ati drone ziba zamaje kuza za mbere z'ubutasi bajye bazirasa. Ntabwo ari ukwanga kuzirasa kubera ko banze kuzirasa, sibyo? Tumitekereze, ntabwo ari ukwanga kuzirasa kubera ko banze kuzirasa, ahubwo haba ari impamvu, wenda n'ibikoresho bidahari byo kugira ngo izo ziri kuza muri renseignement ziraswe. Kuko murabizi M23 ntabwo ifite ibikoresho bya controller isi yose. Kira gice bafite M23 irimo ni igice gisumba, donc ni isi yose ngende ko nyambivuga. Ibitero by'indege ya drone bibaye mu gihe ku munsi wabanje tariki ejo 23 z'ukwezi kwa 2025 habaye imirwano ikomeye hagati y'ihuriro rya Twirwaneho n'ingabo za leta ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo n'iya FDLR. Iyo mirwano yabereye cyane cyane muri .0 aho uruhande rwa leta rwari rwatangije igitero, ariko Twirwaneho ikirwanaho ikaza gusubiza inyuma ingabo za leta. Ni igitero cyari cyaje, ariko ngo cyari cyazanye imbaraga zidasanzwe. Amakuru agezwe avuga ko kugeza ubu Twirwaneho ariyo ikigenzura .0 n'inkengero zayo.
mu gihe ingabo za leta zikomeje kugaba ibitero ziturutse mu bice bitandukanye birimo Bibogobogo, kwa Murima, Rusuku ndetse no mu bindi bice byo muri teritwari ya Fizi bikigenzurwa na FARDC. Ibikorwa bikomeje gutera impungenge ku mutekano w'abasivile cyane cyane mu gihe hifashishwa indege zitagira abapilote mu bice bituwe n'abaturage, ibintu bikomeje kwamaganwa n'abaturage bahatuye n'abakurikirana hafi ibibera muri aka karere. Ukumva ko ingabo hariya Bibogobogo, kwa Murima no kwa Rusuku baraza kwataka ya Mpwezero na hariya za kuri ka gasozi bafashe, era kandi gasozi kari hepfo uri kwerekera niba ari kwande, naho ubona ko ariho bari bashaka kugambira ngo baze kugaba ibitero, ariko intare za Sarambwe rwose amadubu rwose babasubiza inyuma. Ukumva ko ibintu bikomeje gukara, ibintu bikomeje gukara rwose, ariko ikigaragara nuko baragaba ibi bitero bakoresheje indege, ariko intare za Sarambwe zikabisubiza inyuma. Turaza turebera hamwe n'ibindi bitero n'ubundi byakozwe n'izo drone zakoze ibindi bitero n'ubundi muri teritware ya Walikale, nabyo byabaye umunsi w'ejo. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyagabye igitero cyifashishije indege zitagira abapilote drone mu bice bituwe n'abaturage ndetse no ku birindiro by'ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 kuri uyu wa gatanu tariki 23 z'ukwezi kwa mbere 2026 mu gace ka Bwereusa kari muri groupement ya Ikobo muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka mu nzego zizewe z'umutekano agaragaza ko iki gitero cya gisirikare cyabaye ahagana saa 7 z'amanywa, aho drone y'ibitero ya FARDC yarashe ahari abaturage yangiza byinshi mu bikorwa remezo byari muri ako gace. Abaturage n'abahagarariye Ibwereusa batangaje ko amashuri yangirijwe bikomeye mu gihe ibisasu byaturikiye icyarimwe byumvikanye mu gace kose bitero ubwoba n'akajagari mu baturage. Umwe mu baturage yagize ati twabonye umuriro n'umwotsi mwinshi bizamuka muri aka gace. Igitero cy'indege kije gikurikira ibikorwa bya gisirikare FARDC imaze iminsi igaba muri teritwari ya Walikale, aho ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 rimaze ibyumweru rigerageza gukomeza no kwagura uduce rigenzura. Amakuru aturuka mu nzego za gisirikare akomeza avuga ko FARDC irushaho kwifashisha ikoranabuhanga rya drone mu bikorwa byayo bya gisirikare. Nubwo iki gitero gifatwa nk'intambwe ikomeye ku guhangana na Alliance Fleuve Congo, umutekano muri aka gace uracyari muke. Abaturage ba Bwereusa n'insisiro zikikije bakomeza kubaho mu bwoba bw'ibishobora gukurikiraho, birimo imirwano ishobora guhuza Alliance Fleuve Congo n'ingabo za FARDC, FDL na Wazalendo. Kugeza n'ubu nta mibare iratangazwa n'inzego za leta ku byerekeye ababa bahitanywe n'iki gitero. Icyakora abaturage bavuga ko habayeho kwangirika gukomeye kw'ibikoresho bya gisirikare n'ibikorwa remezo by'abaturage bikaba byahungabanyije ibikomeye imibereho y'abaturage ba Bwereusa. Iki gikorwa cyongeye kugaragaza ubushake bwa leta ya Kongo bwo gushaka gusubiza ubusugire n'umutekano mu bice by'igihugu bimaze igihe byibasirwa n'imitwe yitwaje intwaro. Urumva ko ibintu n'ubundi bikomeje kuzamba. Murabizi ko no mu minsi yatambutse n'ubundi abaturage ba Kikuku bari bagabweho ibitero n'ubundi hakoreshejwe drone. Abaturage bari ya Kikuku bari bagabweho ibitero hakoreshejwe drone. Ibi nabyo byagize ingaruka zikomeye ku baturage arane muri teritwari ya Rucuro muri sheferi ya Bwito. Ubona ko FARDC iri gukoresha ngo imbaraga zo hasi ku butaka zisa no zamaze kunanirana, bakavuga bati reka dukoreshe drone, wenda aricyo byadufasha n'ubundi kugira ngo tubashe guhangana n'uwo turi guhangana nawe. Ubona ko ari ikibazo, navuga ye nka Bemba navuga ko ari ikibazo gikomeye kuba FARDC rwose iri gukomeza kuminjira ibisasu n'ibibomu
ku baturage b'abasivili. Bakunzi rero b'Intare Official, ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza. Ni Clever Bemba nkuko mubyumva. Utari wakora subscribe nakore subscribe, kandi bifuriza komeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Uwiteka akomeze kwibana na buri wese udukurikira kandi utwumva. Umugisha w'Imana rero ubane na buri wese, kandi mukomeze mugire weekend nziza.